Yeah. Hello, Samoa. Konbanwa. Good evening. Magandang gabi. Magandang umaga, magandang gabi. Konnichiwa, konbanwa from Tokyo. Yeah. Ole ko fai fodes ka ko video Ele ya fai ma fai akule update, fai akule video pe FIFA longo wa ke longa ele mfenga ele mfenga maka live mai ya sapu ka umai ele mfenga maka live mai lang ola fenga duenga ola SM ka ko live fai ya ele kai mi funga na fa pe umunga po au me fai nga sa le maka le de maka le video isa si kai mi kuwa mai wa ke longa ele mfenga maka live wa uya mo wala kai mi mafai mfenga fai ko le video yang fai ko le video kira kai mi ele mfenga fai lang PC yeah. But you know what? I just got home. I just came home from work. Ole a fiafringa ole aso coffee. It's Thursday evening now. I just got back from work. Well, it's 6:42 now in the evening. Ole pouring ole coffee. Yeah, it's Nisen Nichiroku Nikatsu no. Nikatsu no jiu ni nichiga mokuyopi no yoru ne ima mokuyopi no yoru you know ile kai minga fai ko video mo or kela video kele nga mix ko le fai nga fa nga ku ya nga pola la le upu fai ngo fiema le upu fonga le okay lo kele fa kala ngo nga isi kamai fai mai ya asiata ma kai mi fai ngo fi nga kura upu palangi ko kongwa wa fai ngo fi langa ya isi me sa mo ele se upu kasi se longa fai se fai upu al mela nga fai ma fa nga nga fai akula o isi la videos fai ak pe fa sa pangi fe fa angang wa ka uyo fa angang wala ngo le upu ka umay kuila e pole ngang fa angang we so fa ngidis fa angang wa ye pe fa angang pe fa sa mo pe ola le upu me fai nga mix fonga le me fai nga fai ngo fia le fai upu mal fam kalangal me fai ila le ele sa video fai ko mo le fai ko le nga fa sa pangia ko isi me ngai kanga ele kanga la fam balanga message ya fam bai ol fa sa pangia le sa pangia fam bai le sa pangia kanga kai ye fa madia ku ya o ele nga fai mal me de kala o clients ma o fans ma kaya o lunga la Facebook lunga fa le this is my fourth Facebook page wala nga pen fa o ele fo ele Facebook ele mengo supporting Trump, but this is my fourth Facebook page, my account ole kele umalaw ka nga ole fuka mo nga mai ngeya sa mo fuka mo ngeya ngia wo sa mo manga sa mo mafai ngo fa wo ilungo le pe you know I consider friends on Facebook or kay mile fuka ka mafai ngo kong yeki ku dungol Facebook le fia se fuka sa ngai o ke ele yang sa mo lang o kele ilong sa mo you know ele yang sa mo loanga or kele umala wo fia afe kang kaya ngai lungo pages o pala langi masa pangi mal kelo kanga mai se kelo filipino so o ela lenga sau fai mela kala fa mai o fa sa pangi ku ya fa sa pangi ku ya video sama o kala ya fai ya lem fai nga ngo fa ku ya o mo nga e ulo mai foi nga e ulo foi ka fenga ngui o fa ku pala ko la ko fa mai o le fa sa mo ya la ko fa sa mo foi nga ka ku fa nga ngau mai ya fa sa mo ale kamu fai fenga ngui makamu fai fa sa pangi makamu plus you know my English I paid money for it. My parents paid money so that I can study, so that I can learn English. So when I came to Japan, I paid a lot of money so that I can learn Japanese. So you know I try to use what I paid for or what I learned. So say fayakula la wika ku ngala TV la wika ku la ke fongisot but anyway, I left for email on Wenga. Yeah, o ingaya pangi. This is the best drink ever. I don't know. Okay, lo pe mo sa mo you see pe mo sa me. But the green tea, this is probably the healthiest, you know, drink. The mele mai pa mo sa mo. You know, it tastes like medicine. It is a taste, no sugar, no nothing. It's just nga sa my lawor ki. Fa le green tea there. It's the best drink ever, you know, for your lo kingo.
Mai mo pe mo sa mo ia lang ka ko sa mo malo si kele ai me ai me suma die e me suma die. Yeah, but this is what I drink every day. Pese meu se vai da au kai pese vai la au fonga le no sugar, no nothing inside, but you know e manga ia umielo wala menga lenga umile lo sa pangi. O si sa pangi o kai valus fu ka sanga ki kilo ko penkenge pa wala me makanga iki o sa sis mo song ofumini a fai maya ofu fiko im valus fu ka sanga ya o makwa manga ia e ke ki kilo ka peskin ki kilo fu fiku ka sanga a wolo makua. Anyway, ala o video le FIFA ya ko vai mai dunga i ole le da ko kanga de o kanga le vai ku lo ngai ngoi ya valasi o valasi de o kanga de ya mar kanga le fai so e de ke mama ka so yang video se kanga de o si wedi de o ka mangku ko lengo o si wedi ma valasi ale ma dia yo le me ole i kai me ora i kiki Ba le o maku masar po ke maku ya ikanga kara le vala si pe me make kusa ma ke kusa mbala o dia pe. Ale el came yo like you know what I was about 5, 6, 6, 7 years old. Elo sa elo cousin. Se ko fa manga ku me pe bonga maku ese maya yasonga yasola o le o fia ka usam fia se fu ka usam. A pe manga yeso so cousin le kenge. Engo ya vala si ya. Masalo po va la sile ngore kenge ya so nga ke minga mako kai fiku ka usanga pe ka evado ya fa pela u ole ngole va la si ole ngo meyo kenge ale fa o ki kilo ku ngele o ke va ku ilungole o ilungole ole inga ngeki mo me ye ole ngor kanga ka le ko ingale por kamalo le ngo ya va la si o ke le lola po se ngo makai po se ngo lo nga ye ngo po le ngo va la si wa le paulo mele o ke lo le ngo kenge ale mele fi fa ye ko la video. Pessoal, calma, le video. Le video there. The video over here, as you see, I was watching the video from the beginning to the end over here. It's about 40 minutes. If faz furu mingu quer que le video there. Le video for there. There are different subjects, different things that these two guys are talking about inside the video over here. Ole nga sa ole fia fa ya ko kilo mai pikole poko ilo mai lus furu 5 mingu ke Ole ua lusuru 5 mingu ke ole video le skamba i mea le penga e pe 5 mingu ke ole mele fia fai le kanga fia ka aku. Ole mele nga fai mai le fai kala le o kanga le ngoya palas. Fa mai anga le ai ele ma lo le fast. Ole la se okay dei lo langa ole fuka so ngesa poda ku le fast ke bo aso lang lo nga ngo supporting of kula epo lang fa ke minga foko ulanga ko ingu foko ulwa ku ngai me o sa mo wa sweet ka ulanga sweet ko kele wala kele fale ya ke minga ala pale mi ku le epo ar ke mi ko mola nga le sa we fa makala nga le dile le nga malo ma yele fast that was when I started watching TV, watching the news from Samoa, and I got to know about the election me fa Samoa. Malesa wala fam kalang ka le angale ay ngaya elema lo le fast. That's what he said. So I'm going to play what he said. Or se kia ku kalang ngala odi yang ko falo lo mbela ye pola le mera odi le kalang o ke lo poko mama ka video pele. But I'm going to play the video now. Malo faftai. Ole fisili balasi le mai moma fa fonga ia le tunu. Ola sa sila wale sa tamo ele fast ile lo tasi. Ya, dayanu le sa ye to ye sa po wala ngai fune ya ai pe ole telo to taimi le na to la lo ole fast. Ya le la tamo ene le ta pipi le fo ya o le ta pipi. 俺らで店共有できます貸して Ele foi o coiso mele commercial se o mo de fia que ele commercial o di ya se ka ku pele commercial ko ki kilo mai ele 俺探しますよ e commercial sa pangi so de ele lo ko de lo ko ala kala sa pangi le AI モードでいいじゃん e commercial sa pangi ya maka ele commercial sa pangi 休め本気で簡単に歯をツルツルに磨けるものは奇跡の歯ブラシ
見かけ倒しの SUV じゃワクワクできない。見せかけじゃない本物。ニュー日産エクストレイル。 Ele opu ko le fatusa fainga malo ma pulenga. Talo nei al verso se vai tenen sa no ai al sa fa pito ya firme. O se ese le fast mai le pulenga o fainga malo le. Ola sa o es le sila ma sa o fatusa. Ka ue lo fsili tau le. Ko leva fo ina mai tono ia me. Lau tala noe le amatanga le fast. Wan tua foi tau le o au tanga te sa te ta i le SNDP. Moni na. Ia o au fo ina la tolo pulo o te fia tu fatasi ma le fast. Nai fa fonga mai il pāmia ia ma le fast fo i olo. Moni. Ana o le join ma le fast. Ele malo fast. Ia wa to fio o jo. A foi o mato waenga le ia to ino te peato. Ia. O mangeli. Ia. O manu leleua. Ia. O le telefone nisi wa al fast ia i termine pi fofo ile tu le mai mato fo i tau fai. Ia tele o tangata sa mato solta ia. Ia io e lava il mato waenga ma aiwa o mai nei la o ngā rua whatasi. Ia o mai i tangata sa mato solta. Usala, o lau tentu nunga taulea. Te lefu ila o lo sao. Ila tina engal fast. Al me mali. Fai mato fai ngame. E sea o ngongo ilunga le ingoa o le SNDP. E pe o ngalo tangata sa mau malo. Wa te lo ano o ese mala unu melana. Ele tu la ese fast. E man tua fo ina tu la ia fia be. Wasafa tali umasei fia mai fia me. Tu la ia fatena tu la ia fia me. Ele mo wase no mela. Wa te manino le mela. Ele mo wase no mela. Safa tali la isi uso fo ia tuala matu le. Le lana la iona ele se sema. Pato tong fainga masalo ana wa se se wa nga usau ko joy mai le. I tano. Yo te mina o te loa. Ai o tan moni tole o te mana malama i tu langa pe on foxi ai. O le fesili la pe na fesili ai po i ai se. Fatu sana. O le manai ai o mena mato wa matai. Ia. To foi lo puro le pan mi o intem nei. Wai wa tala ia le alo mai o tala o ia le moni sa ai o mata. O tangata finau ma tangata sa ili malo. Mai na umato inito ma do fia fol kapineta fia me. Esel manai. Sa flow le ia fo uma. Ia la uleta nola o infafitauli. Paul mea o le fitali o la ofisili. Wa iai ale esesenga. Ile mai tau malva ai. O la o mai tau malva ai ia peua. Folinga foi i la o tilo. Tilo te o se pe folinga it's like a one man band. Melowini. Le si me e pe o fe tangata. Io fa ali o la tu manatu mo tanto numa. Il mea e moni. La e tu i la ula il tempo fia me e se file mo ti livo minga. O lang fe au ia mato. Me se foi. O fia bela vai e to o stangata o leva na i pa meni. Wa sa o tonu i fia meni. Ia mai o te wau aia o i tūlanga o le tofa ma le whao tūtanga. E tasi le me o mai tau. Mua o mai tau le mota ma whaipule uma sei tūlou fionga whaipule. Ua o le tusa le matua ma upu e tautalai. O le tusa le matua soifua ma le tofa ma le whao tanga wa mai la ma le tofa. Ia e pei ua fōlinga mai e. Ore i roi tangata, kiti tangata. Le whawai nau sa moa. Ia whesili muli mai. Ia mo mai. E pei fo e lau wharongo long. Ia, sa moa.
Ngo ka ngo kif nga fa umima ya le mese ko fa ngo le wa ke le lopo ko fa long ko fa long ka long nga lo di ya le menga le ka long ya nga penga le ko ya farming ke ye le ngo play yo le mele ale o le me a ko ye se foi spesiale le di le o si we di le fai de ko ka di vola ya ko fa long mai I fa mkalanga nga ka de o le me mo a fa mai nga le ai nga ia ele malo le fast ya okay le I lopo angi me nga ko I lo mai nga so I fainga mai ngol palo ka mo ale fai mai le lile anga le nga ye le malo mai le fast le me mo ya nga sa wa le fa mkalanga ka mai lo ile nga pa wa le me ka ma nga ye la fa alongo nga pa wa me ka ma nga ye la fa alongo le nga mention mai le lile o ngo le lile le lida le ko inga le nga pawan mele nga nga ye la ufa alongo o le mele nga mai longa kadikonga ile ko la auli le kanga ka foi le ko fa adi mai nga mangaku wa sao you know that's why o le me kongwa nga la ngo follow ya la auli mo supporting la auli o nga ole kuma losi ile me you know somebody who stand for what he believes e kula audi nga kuma ya la audi fi nga o makuila e pa mai la makanga o mai skanga ka ye olo ma le se dile o Wayne o yele ngole dile le kemi nga kuma la audi e fi nga o nga kongo nga suela nga o ke fi ke le mo ka le ngo fo malu ilo ngolanga ele fefe nga paulanga le mele o ke ka o mai le ka o mai le positive vai lo manga ko nga ile manga ko le dile o nga ole nga kui ile menga e kari kongu le menga ile ku mai la out ya ile mol ka fole le ku mai longa ku ma losi e fi nga o mole le foi manga yelang fam kalanga le mele o le ayong sa songa kala foi le sanga kala foi le fai kio ya la udi mal malo which is sao danga sa vai ya langa le fai la sao uma me ya why is he going back why is he langa lenga amaka mai o le HRPP so why is he going back to the HRPP then lalan me wale afay o lenga le kan ko mo ile fast mo kan ko mo yala audi la wale nga salong fam kalanga o le sim isa ko ng video sai ole ngai ole ila fo ile HRPP nga sa wale le fast sa wale alu le sap le la ko fo yang ai ko o ilong kan ko mo le ye bo musu nga ngai fa mai olong fa longa ma me ngalanga ke la longa mai le ko me penga e ko fo o le menga ya ko e foi o ya ke aula ya o fa kusa ye le ko e foi me ngalo pala le o langa o pe ya le o fo ke kan ko ngun mele o kanga ka fu le kan ko you know I believe in freedom e ku oranga ka ye lo ngai ale la ko e foi le me o le ka ke lo umba le mol you know le anga o kusa o se me pala le o ko e foi anga fa pela e sala mo ko e foi mai sa I support le malo o ke ka fo lolo ya ole e abela langa me fonga fa malo siang I kanga ka e palo ka mo ngai fai ungo o February this month that means it's going to be probably in 2 weeks or something e fai palo ka le pa e fi manga ole di le malo e fi palo ka kanga ka mo ya but you know what ya kia uya o ke le lopo ai le ska po se kanga ka le fast le palo ka le o mar kanga ka le but okay le lope fa fenga pa lo ka sa similanga le fai kio le por que ki fai kio ke le uma me fai kio le malo ia le foi fa di melonga manga ku I longa supporting o I longa kan ko wingo o fo o nga omi ya ko kan ko wingo fo nga omi le ka ngale kan ko ngunga e mingsi kama le kan ko ngunga le kan ko ngunga le ku ngu ko o nga o langa ia fo I ka inga sai ele ke le fo sa video ile paulo mes nga paungan me mga akaku ya wa o ke le lopo maka ngising me o ke la longa aba ku lungo au live ye mvain ko fa longo ila ya nga lo ile ka ka ma le sime o au live not out live but o account o pages ya
ya uo ngai de fuka ulanga ngalela kayo ngai ko ngai maka mai ya videos I videos ye fai ole nga mai ya mga ko ngai ko dua ko ngai ngai ko ngai nga mai ya la ngakalo sanga mai pe la ngai le malama. They don't understand the videos, they don't understand the things I'm saying on the videos, but they want to know because but they wish they understand what is going on in Samoa. Ya ngapawaring le ngusipepa la mali au fai news fa palang mai o Samoa nga Samoa observer ngo nga message ala fa longo ka nga ka ye le lo ka ko. But ole nga mai message se e lua mai konga. Eko lua nga ya boya maka mai ko ya like okay le mai skangak. But they wish they understand. They wish they understood what ola imela kupu mai o Samoa. Ma videos ye fa ya ku ya lang arkela videos ye fa ya ko le fa Samoa ya masalo pera o kam fa ya fa ya ku fonga le iba malama ku mga isya o lang arkela o le kele o clients o fans maka kaya ilungo o de maka ya videos o Samoa o konga o fiki markele o masapangi markele no mel palang Amerika ya alang le fa ya ko videos fa ya ku pio ka iko Samoa lo ka mafo le fa Samoa ku kam ya masalo la umba ile video. But I just I want to update and whether to do my videos or just say something, I love you everybody, love Samoa, love all the Samoans around the world, New Zealand, Australia, or America, Kukuila, wherever you're at, wherever, if you are watching, yeah, subscribe ko YouTube. Nga subscribe ma de YouTube nga po pese po ang nga lungo de YouTube nga fa yo ko may sa videos lungo la TikTok ma be pa nga ko ngi ma ku de YouTube ya subscribe ma de YouTube adu do umbo ska ko kupi ya fa ska ko ka lo nga po se me fo nga le pe kai va ya so ma lo se si pese la ka la ya mala fo ya for subscribe ma ka ko YouTube falong ka ko pese ma me nga fa ya kumba. Love you all, love you Samoa, I love Samoa as a country, as a nation, and I love all the Samoans, the halves, the Awafakasi or the Samoa, silaw pa senge makamay Samoa, pula umar ka yo ko alofa ay lua Samu. Ailua Samu is watching from where? Where are you watching from? Masikamba lele Owelese po se kamba, Owelese malo also. Yeah, love you all. La kipi le video. Masape isi o video ko fa ya ku pa. Lang ale ko ka manga fa mai lo sa ko pe ko la video wo kelen o ko kala son. Ya mai ngi fo se message si lo ko kala so, ko kala Ele la kipi le video ko fikau ya love you all sa moi. Ka ko kala ku aula ku sa moi ya mai ais ka ko. Lam ni ka ko ai ka pankeke ya. Love you all. Fa sa moi. Bye bye. Okay, sayonara.